Jokanyo e sekta ma sukari e kaunti ma Busia okwedo kuom niang magiwacho ni ketho handgi ka bende giseyo riwruok mochung' ne weche mag pur e pacho ka Agriculture and Food Authority magiwacho ni pok okawo okang' kata obedo ni gisebedo ka gichwalo ywakgi. Millicent Adhiambo nigi ler. Kane giloso sama chuok bang' bedo gi romo, jopur niang' kotelne kod jakom margi Juma Ibrahim wacho ni achiedh nade magisebedo ka gikaloe en kalure gi medruok mar kuo niang' ma itimo gi moko kuom kembe mag sukari makono. Ile kitu tulizungumzia hapa sana ni kwamba hii mambo ya poaching miwa, na hii poaching inafanya both wakulima na millers wanapoteza. Mambo ya poaching iwachwe, kila mila apande miwa yake na akate miwa yake vile inatakikana, lakini mambo ya kupoach huku na huku sio nzuri. Na mimi najua ya kwamba hii poaching inaumiza sana Busia, kwa sababu watu wanatoka nje na wanapoach miwa kutoka Busia, na at the end of the day itapatikana ya kwamba tena hizi mills za Busia zitafungwa hivi karibuni kwa sababu hakuna miwa. Kore, maneja mar kambi mar sukari ma West Kenya Olepito, Gerald Okoth, wacho ni kuo mar niang' timre seche makembe moko ok ndik kwan jopur maginyalo konyo iko niang' nyaka seche ma ikae machuno gi nyaka gikaw niang' mapok otegno kowuok e puothe. Jambo moja ambalo sijaelewa ni kwa sababu inawezekana ni kuwa kitu inasemekana survival of the fittest, lakini ukikata miwa kama ni changa, kama mkulima unapoteza. Na kama kampuni pia sioni unafaulu vipi, kwa sababu utapata molasses na pengine bagazi. Hata bagazi haitakuwa ya kutosha. So ningeomba ya kwamba pengine nafikiria yeyote ambaye anakata miwa ikiwa gali changa anataka kuharibia wale wenye wako na miwa, kwa sababu miwa yenye tumepanda na tumepanga tunajua itakatwa wakati fulani. So siwezi enda kuikata kama haijakomaa. Apisa mochung' ne chendo marego sukari e kambi mar Mumias George Sagala to kwedo weche jopur niang'go kowacho ni kambi mar Mumias pok oyudre kod timbe makamago. Ka jatend jopur e kambi ma Busia Sugar Meresha Achieng' to wacho ni ng'eny jopur ok chop winjruok mar andika magiketo e kindgi gino mowacho ni osekelo tungni makamago. We operate under regulations of AFA as there, and it is not fair to say that we are mainly poachers. The question of poaching is all over the industry. Farmers should be honest, they should be sincere. If they know you belong to this miller you have contracted, do not be tempted again to cross over to another miller. Let us continue honoring the contracts that we have signed by various millers, and such kind of issues will not be coming up. Jopur niang'go to kata kamano seotend riwruok mar Agriculture and Food Authority magiwacho ni pok owinjo ywakgi. AFA haijafanya kazi yake nzuri, kwa sababu saa hii industry inaendelea bila regulations kwa miaka mingi. Hii industry inaendelea bila act kwa miaka mingi, na hiyo inamaanisha kwamba hakuna sheria ambayo unaweza kupeleka mtu kotini. Commissioner Kipchumba Ruto kaachiel kod jatend migawo mochung' ne weche pur e kaunti no osingo mar miyo jopur ratiro ka gimedo ni gisekawo okang' mar pedho jogo ma osebedo ka donjore gi kuo mag niang'. We require sanity in this subsector. We have said tractors should not vary cane to the factories at night, and no sugar cane should be cut at night also. And Mumias is raiding the Mumias. I don't want to talk too much. It's wrong for you to raid somebody's house anyway, because for them they have been moribund for whatever. So suddenly they are milling. Where are they getting that sugar from? Is it from Uganda or is it from Busia? Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Apisa mag obila e kaunti ma Bungoma obago yiero mar joma biro chung'ne gi